Kelle belle. Oldu. Assalamu alaikum. Hurmatly YouTube görüşçüler. Universal Bazarı YouTube kanalımızdan katılımcıları, жылқы сүйүүчүлөр. Достор, biz bugün Noqatdагы жылқы базары тартууну баштайлы. Bugün 22 may 2022 жыл. Noqatdагы бүгүнкү жылқы базар. Олуза турган ушул тору баалап атат. Баасын чогуу сиздер менен биргеликте чогуу билели, ага чейинки сатылгычылык наматтардын бааларын билели туугандар. Так. Жашы кандай экен мунун? 3 асы. 7 yaşında. 10 bara gel. Baası oldu. Sekin bastıkça. Ya bu nahra olmuş biraz. Buraya da geleceğim. Жакшат экен. Негизи ингенге жакшат экен. Var 70 ke. Канча 70? 170. Ben oynatıp koymaya atmadım mı? 170 туугандар. Var böyle. Var 75. Var böyle. Ya kem inge koyayım. Boladı kanı ki hep basıp koydum. Şimdi 30 mu bozacak orası. 5.000 bilen eski böyle şart kokar. Ben size 5.000 sonra olmayıp yaptım. Demek közüm nakıl yazsın işi var. Bunlar demek. Yolun nakıl yazsın. Ya. 5.000 bilen size boya kokar. Ben beni koyayım. Bana biraz otam. Oldu. Bu kendi bana gel. Oldu. Bak. Kendi bu. Oldu bana gel. Oldu. Saysan. Ya bu ara. Ya onda akımız. Bu var mı? Can ölçüsü sen yok mu? Yok. 180 mingге чыктым экен. Şahsen. Сыны бөлөк экен. O adamlar mafya de öyleydi. O ekşi özlü mafya kılardı. Gelin. Saysan. Bunu da aynen aynı. Vuruyor. 5 yan çalma. Kimler kimse? Ama yok lira. Kelle belle ihtiyacı boş başın yediğim. Adamlar var o, adamlar var. Ora! Çeker Abdullah'ı. Patron! Allah'ın! Sal! Oldu. Hadi.
Улуктун алтын баасы миле. Улук токтоп тур эми. Жашы кандай бунун? 6-7. Бою канчага чыгат? 65 плюс. Баасычы баасы? Азыркыдан кичине көтөрүлүп кетсе керек дагы. Ошондой эле 300 миң, ошондой эле 300 миң эле деген. Улукка зона кыла бересиздер туугандар. Мына ауылдагы базардын ичиндеги азыр. Келен кечкен ат экен. Айы эле бир чатыштап гана жыгылып түштүк окшойт, а? Жашы кандай бунун? Бишти. Жашы экен да бул, а? Баттан салдар эле эмне салды. Кызып кетти деген. Бою канча чыгат? 50 жогору. 50 чыгат. Баасы канча эми? 150 миң кем бар. Номер сурагандарга эмне кылабыз? Калтырайлы? 708 мен. 708 менен 31 1777 номерине байланышып көрөбүз. Жашы бышты туугандар. Канчага чыкты азыр тору? 180 миң. Биз миңнаттардын бааларын билип улантып берели. Аттын жашы кандай экен? 5 жаш. 2 асый. Баасы канча экен? 150 миң. Баасын жакшы айтты чындыгында. Мен телефон номерин калтырайын. Айтыңызчы. Азыркы номер 708 менен 31 17 77 номерине байланыш чыгасыздар. Иши улагы бар. Аттын жашы дагы жаш. Мына тору кашка турат. Тору кашканы азыр мына бетине өтүп жакшы кылып билейли. Ассаламу алейкум. İşler жақсы екен, тынчсызбы? Аттың жашы кандай екен? Канчага чыкты? Канча асый? 3 asый. 3 асый. Сизденби? 3 асый. Базар ичиндеги чоң аттардын бири, бүгүнкү нокаттагы. Көп жок. Мен азыр толук маалыматын алып берем, сиздер байланышып көрүңүздөр. Бою канча чыгат ушта? 170ке барып калат, а чындыгында бийик ат экен. Улактары кандай эми? Кирди буга чейин результат кылды? Жаңын алдым да буну. Жаңын алды. Чабылбады көп улак. Коламанда. Мен нерсин чапсардым. Куту кол таза экен, а? Куту кол таза туугандар. Такаа туруштары жакшы бар. Баасы канча эми? Баасы 300 да. 300 миң. 300 миң кем бар туугандар. Менин номерин алып калтырайлы. Байланышып көрүңүздөр. 78 менен 27 49 39 номерине байланышып көрүңүздөр. Жакшы ат, сындуу ат издегендер үчүн. Аттын баасы канча? 180 миң кем бар. Жашы кандай мунун? 7 жаш. Кайердин аты? Кожам нокаттыкы деген, а? Номер калтырайлы? 0500 менен. 01 01 а? 01 44 94. Номерине байланышасыздар. Баасы $2000 тегереги. Андан кийин базар ичиндеги дагы бир чоң аттардын бири туугандар. Базарга кандай ат кириптир? Кандай аттар кириптир десеңиздер, мына чоң аттар да кирип туугандар. А дегенде эле куту колун баштайын, куту кол таза. Жашы кандай эми мундака? 7 жаш, 3 асый. А? 4 асый болобу? 3 асый. Бою канча чыгат бою? 70ке барып калат. 70ке барып калат чындыгында. Баасы канча эми? 300 миң. Көкөрөктөрүн көрөлү туугандар. Көкөрөктү. Баасы 300 миң. Айгырда жүргөнбү? Жүргөнбү? Koyar var bana joluk bayla. Жүргөн. Баасы 300 миң. Номерди айтыңыз эми кызыккандар үчүн. 0220 менен 14 54 77 номерине байланышып көрө бересиздер. Мына торунун баасын билели. Канча экен аттын баасы таксыр? 150 миң. Жашы кандай мунун? Бышты. Кабактары башкача экен мунунчу.
Kovaklar özgöçe. Bazar bağı beri tabi. Nomer kaltırıp koydu o. Nomer kaltıraydı o. Gerek yok ha. Tak, sizdeki taksır. Bağısı kaça? 100 miken var. Yaşı qanday bunun? 3 yaşar. Nomer aytaylı o? 222 75 72 0 8 Baylanışıp görünüzdür. Tak. Ya sizlerin attılar bağısı kança Tuğan? 120 hakem var. Yaşı qanday bunun? 3 yaşar. Tak. Buna tora attın bağısı kança eken desem tartpayla koy deşim mümkün. Şonsu buna otu öğren. Buldağa getip kaldı. Buldağa tartpayla koy deydi. Ola veredi. Tartpayla koy degenler için. Ya bağıl tavuşun. Kança eken bağısı? 450 min. Go şattı bağısın bile hiç. Kança eken bağısı? Kaça? 150. 350. Yaşı qanday bunun ne? 7 yaşar. Oo, boshlar o'zgacha qo'lqam ha, mo'yinlari. Yaşı qandayli? 7 yaşar. Bo'yi qancha chiqadi? 170. 170. Nomer so'raganlar uchun ne qilamiz? Nomer aytamizmi? Yo'qmi? Haydi. Haydi, bo'ldi. Canavar. 450 min dedi şu an. Ya kança çıktı bu asa? 180'e çıktı. 80'de otur o. Boğazın çoğu bileydi şu an. Ben adam da para. Bak Kadir var bana yok. Durma. Bering yok, hacata yok. Endi bo'ldi. Var para. Rahmat aytmang, bering. Var para gidip koy. Bak Bursa'mızdan da koy. Yanında. 90 bin. 90 bin lira. Siz ming so'mdan yetilaysiz kerak. Ya adam. Polda bering. Ikkovi ikki o'zi. Ha yo ko'tasi Ya otasiman choy ichamanmi? bo'ldi bilaman men men ham bu odam otasiman choy ichganman. Tur oldiga juda ikkola. Sen rayrengi tushun. Turib turing. Men qarang. Nech pul dedingiz? 190 ming qildim. Odil akamga qancha yo'li bor? Ha. Odil akam juda akamsiz, otamni ko'rgansiz deb juda nima qiluvdingiz? Hurmatim Shuni bor gapiring ha. Ha. Qilalasizmi, ko'raylik. Hurmati bor degan to'g'ri aytasizlar. Ha. Ayting. Odil akamga shu 350 qo'yib beraman. 250. Yo menga qarang 250. To'ta o'zini bosganda. Akasini yurtingiz, akasini yurtingiz. Men ham eshitib turing. Quruqdan quruq qarmamayin ha. To'ppa-to'g'ri. Odil aka menga qarang, to'ppa to'g'ri 200 ming pul berasiz. Ya turib turing, men sizga 10 ming qo'shiq. Mana el guvoh. 10 ming qo'shiq menga qarang. 200 ming pul beradi. Bor baraka xursandmisan deb sotayman. Odil Mo'yloqqa bor baraka. Bor bering. Ve bering. 200 ming pul bering. 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 Menga qarab tur. Hurmatsi bor desam, beringda shundaymi? Pul aytasiz. Yo'q, 1 so'm qo'ymaydi. 10 ming so'm Bering qo'shdim. 200 ming pul beradi mana shu odam gibi. Bering. Menga qarang. Uylik turib bermayman. Sotaymi odam qizig'ida menga qarang, bor. Elib ko'ryapti, bor bor. Bor. Bering. Bor. Bering. Kulmasaydi. Kulsaydi. 30 nima edi?
Abdum olman. Var baraka. Kamini xudo bersin 200 ming so'mga bering. Bering, otingiz ham kichkina ot o'zi, katta ot emas. Odil aka, menda shu ot bo'lsa 130 dan 35 ga ham olmaydi mendan, bormi? Odil aka, to'g'risi ham gap bu. Bor baraka. Bering, 200 ming yo Abdum olman bering. Odil akamga bering men. Ha? 200 ming to'g'rimi? Mani el hep ko'ryapti-da. Qo'hman endi bo'ldi, endi 10 ming so'm ishasa qilib bering. Bor. Biz tomoshabin pul sana beradi Odil aka. Bering. Konuşup kaldım. Ey Abdumo'min bering. Bering. Ya 200 ming so'm yaxshi pul edi, bering. Bering. Zo'r pul. Gapingizga yarasha ish qiling endi. Otam o'rnida ko'raman deyapsiz. Bering men. Odil akam-da. Odil akam mana. Bering ham taqsir. Bering bor baraka. 200 ming so'm menga ko'ra. Ha ana, mana buni odamni ham gapirdi. Bor baraka xursandsiz. Ya bering shu odamga. 200 mingga bering. Yo'q, kuni baraka kelmaysiz. Siz orqangizda odamni ham gapirman. Ben aytib qo'ydim Mana bu odamni so'zini eshiting. Bering men qora, elib ko'ryapti-da. 200 ming so'mga bering bor. Elib ko'rganda neyini berdi? Bor, bu odam ham yetalaydi. 5-10 so'm foydasiga sotadi. 200 mingga chiqdi shuni bahsi. Ha? Kichkina hop deysiz. Odilava. To'g'ri. Endi bu odam ham olgan ekan. Yolg'on gapirsa o'ziga chop o'yna eshittiring. Yo chop o'ynabdi men qo'ray. Qo'ylarini yedi aka. To'g'ri shu. Xudo berib qo'ylar desangiz yana nima qilishim? Xizmat qildi. Qo'ylar deyapsiz u mana. Hozir ham xizmat qiladi. Odil aka. Şapalak çevirmeyin Alloh urar, assalomu alaykum. Şapalak yesam yebman. Ayt. Naga 10 ming beradi Odilova. Ha, teturay. Haylamang, teturay. Teturay, sizlar bozorga kirib ol, ha qila olmang. Teturay 210 ming beradi. Ey, men qarang, yo'lamang endi. Endi yo'lamang. Bir yarın tazap etmezdi. 200 ye kerak emas, sizga 1 so'mingiz kerak. 210 ming so'm bor baraka. Bor. Bor. Bering endi men qarang. Abdumo'min bering. Bo'ptan yana 10 ming tushdi. Yo, yo. Yuriydan 230 ming. Remizyoniga beraman. 270 ming olgan. 270 olgan Pul qo'yandi uyidan. 270 mingdan keyin so'radi. Katta yerdan mutomni olgan. Ey, men qarang, to'xta. Tashab qo'ysiz. Men birdekani men qarang. Yosharasiz. Men yaxshi ko'raman. Odilova. Shu ikkita mo'minni ishini bitirsam, men maza qiladigan odamman, boru. Odil aka, qo'lingizni qarmadim bitta. Siz ham teturing. Men bitta gapiraman. Yo, kallangizni kilatmang. Yo, ot ko'taradi teturing. Yo'q, Odil aka, eshitdingizmi? 270 ming to'lagan ekan ot. Zaman sotyap. Ey Odil aka. Mashhurdan Ya menda yo'q qilmang. 10 ming. Men qarang. Eshitdiringiz. Endi siz ham o'zingiznikini o'zi hali kesgan. Yo'q. Menga qarang, to'xtab turing. Ona Odil akamni qarmab turgular. Qarmab turgular ekan. Ha. 15 ber. Yo'qlamang. Endi yo'qlamang men qarang. Ey, 215 ming beradi. Bor baraka xursandmisan. Bering ham taqsirmi? Onavi. Hali medyat yo'qsa-yu. Ham anaqada kamizlar. Yani göçken ulug'. Shuni aytib, mana yolg'on savdo, mandaqa reklama deyishmasin, mana shu ishni bitiramiz. Ishni bitirmasam men ketmayman, men qora 215 ming beradi bor baraka. Bering ham bor. Ya bor endi bor akam deb. Ya buni otamda. Berdingizmi? Bor 215. Bor. Bermaydi. 215. 15 ga bering. Ya 100 ming so'm, men sizga 100 ming olaman. 15 ga bering.
Ve 15'e verasın. 15'e ver. İş bitti. Ya iş bitti. Ne adla var? Kadar iş bitti. İş bitti. Bana. Endi eşittireyim. To'xtab turing. Bana ve el o'qib turadi-da. Bu yoqda aytyapsiz, otamday hurmat qilaman, siylayman deyapti. To'g'rimi? Men aytyapsiz, akamsiz deyapti. To'g'rimi? Menga qarang. Endi gapingizga javob berasiz shu yerda oldida. Eko'nda 5 ming Siz o'tib Absalom polvon ana suylab qo'ydi. 20 ming. Qarot 20 ming polvonni gapi gap. Boringga. Iki yüz yigirma mingga ketdi to'g'onlar bular. Ha, 220 ming. Ver ama şeyden daha ver. Ha, 220 ming. 220 ming bo'ldi. Bunaqa otlar 5000 dollar bo'lyapti. Arzon 220 ming. Qanchaga chiqdi? Borib hozir Vazirga borib. 150. Şu torumun bağısını bilmedik da bugünkü. Yaşı qandaylar bunu? Tartmayla koyalım ha. Qancha ekan bular aka? Qancha ekan attın bağısı? 250 ming. 250 ming. Yaşı qanday bunun? 5. Gördüğünüzler hem toğanlar. Şunu menen soňuna çıgaraylı bugün çıkarılıştı. Toğanlar bu çıkarılıştı men Noqatdagi жылқы базарды өзүнчө тартып берейин. Бей кулун байталдарды өзүнчө бир чыгарылыш берейин. Сиздер чыгарылышта акырын чейин көрдүңүздөр. Кандай экен, жакшысыңбы? Торубей кулун эмес силердики? Качанчы кулуну кулайм? Bu birinci kulun. Birinci kulunu var. Can açma eкен da. Maşallah. Kulun erkek mi kaçıyor? Ya kulunu urgaçu. Erkek. Erkek. Kaç eken bağısı? 130 ming. Pazar bağ verdi tamam. Pazar bağ verildi. Bağ verilek be. 130 ming bolsa nomer kaldırıp koydu. 0703 0703 967 967 970. 970 nomerine baylanış çıkarttılar da. Beğeni mındaki yaş bey eken. Sağdır o? Az orak mı? Yüreç gerek ha? Yüreç gerek ha? Yüreç gerek eken sanlar. Nakşiler'de jakşı beyler turar. Kaçından kadar beyler var? 450 mi? 110 ming oldu. 210. Satıldı mı şey? Bak verip aytasız be. Kaçan tuğan mı beyler eken mi? 5'te 5'te gerekinde. Buna için bu jaş eken ha? Dökönü bir çiftep desem şaşmayın. Erkek tay. Bu özü kança? 55 bin oldu. 55 mi? Bulundu beyler. Buna jaş bulundardı bileli. Bir top turat uşul jerde. Baytalı erkegi olsa gerek. Kimden eken bu? Şapkaçen kişiden mi? Assalamu alaikum. İşleriniz akşı? Biri yürek bir susuk ama. Ha. Bu konası. Varlı erkek mi? Bir erkek kalgan Nurgaç. Aa, baytallar eken desen ha. O Nurgaç. Kaçdan beri baytasan bularda? Birini 40 mingge sattım. Birini 40 mingge sattınız. Onu. Kaşına Allah, atkardım kaşka bir var. adam. Ha, Bir berik, adam. berik ha? Bunda bak. Kança buların aytılış bağları? Dönüç ağı. Aytılış bağısı. Tergenge. Kanda? Tergenge 45 milyon. Dönüş alamsa 40 milyon sonra. 40 milyon. Yakın ele. Optum kalgan olsa.
Eğer bugün pazara satılmay algan bolsa, uyuңuzdan izlep barсын эми. Номерinizi айтып коюңуз. 73 menen. 073 менен 12 12 38 38 22. 22. Кайсы жерден боласыз? Көкжар айылдан. Көкжар, Нукаттан, а? Onlar gördünüzlermi? Öte жақсы. Bir үйір izlegenler için sözlerde baylanışıp görürsüzler. Kandamaya 45. Dövünce sırasa 40 ming so'mdan. Bulundu bey, qancha ekan akam sizdiki? Bulundu beyingiz qancha ekan? 100 ming oldu. 100 ming so'm kam var. Bulun erkek burgachi? Burgasi bu. Burgachi. Baytal mı ekan sizga? Qancha ekan bas? 80. 80 ming so'm. Bulundu beyler öte ko'p ekan. Tak. Guron qaşqa. Sizde biri yürü koysa va? Bulundu beyler. Buna bulundu qarаңыздар. Qanday ekan aka şunun parodası ha? Atası dançak olsa gerek. Qancha bo'lsa kerak ha? Analarga boshqa bilmayman ularni. Maşallah. Mana ko'rdingizlarmi? Tuğan hem bu жерде sizde hazır 3 baş ekan ha? 3 baş. Qancha bularning balalari ham barida? 150, 130, 100 endi oldu. Bunavi 150 ha? Yo, Birinchi. 150. Ko'rinib turadi. Bulunda o'zgacha. Narxicha? 100. Barine bulundar erkekmi? O. Narxni qurg'asini. Buna urg'ach. Beyler qanchani tug'an aka? 3'tü 1'de to'g'an. 3'tü 1'di, 1'den 3 keçeyin ha? Bunlar жаңашма. Qaysi жердің beyler aka bu? Sağdırganlar var mı? To'xtan ya, nomer ayting ana bir joy söylesin arada. 76 ming. 76 menen 77, 77 95. ortasını bilbey aldım. 77, 77, 95. Ha, 77 77 95 nomerine baylanışasызlar onlar. Жақсысындуу beyler. Kalta taylарды көреличи. Tay qancha ekan tuğan? Assalomu alaykum. Tay 75. 75 mi? Yaşı qanday bunun? 1 yaşta. 1 yaş ha? Taydın yaşı qanday tuğan sizge? 2 yaş. Bası qancha ekan? 100 ming. 100 ming. Taydın bası qancha? 65 ming so'm. At satıldı va. Tak. Buna torunu bileç. Qancha ekan aka taydın bası? Aytpay da qo'ying bak, olaveradi. Buna tayları bileç. Qancha ekan aytilish bası bularning? 100 mingden. Yaşı qanday bunun? 1 yaşlar ha? Jabağılar ekan da. Artık görünüşlerini görsün. Sındığı taylar ekan. Kızıqanlar üçün eski telefonunu verin, sözlerde qaldıran. Buna toru qanday toru? Torunun bası. 65 ming. Eki öten bir adamdiki mi? Kızıqanlar üçün nomeri de aytып ekan. 77 ming. 77 minen 44 40. 40 36. Parodası qanday aka bular? Dançak ming budyon. Ne ola? Dançak ming budyon sıkalmaz. Qanchaga berip ediniz hem? Al jağı sır bol 79. Bası kep qo'ygan ekan biroq ha? Sodanız bersin. Allah'ım жақсы ekan. Ya qancha mına tay ukam? Akam, tay qancha? 60 ming yapız. 60 ming kem var. Yaşı qanday bu? Bir yaşar. Birinchi bo'ladi ham. Bo'lsa kerak ha? Ha bu qoldi bu. Qoldi. Jo'sh ba? Qarada. Af. Qaradasi qanday buni? Qorabayim. Qarabayır ha? Gördünüzler. O'ylanib turibdi hozir sotsa. Mana qarani bilaylik menga. Qancha ekan akam shu tay? 65. 65. Bu zil bozorni gördünüzler. Qanday oldu? Qanday beyler kiribdi? Jinitlar to'nar. Keyingi chiqarishlar jang ko'rishim uchun.